Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Pivota. Danas ćemo praviti neku animaciju. Da, mora nešto novo da snimim. Evo ga, ušao je. Za ovu animaciju će nam trebati dva lika. Jedan plavi, jedan crveni. Uglavnom oba su crvena, samo što... Dobro, uglavnom treba nam dva lika. Šta bi mogli da napravimo? Evo tako da ga približim. Pa na primjer da se tuku, na primjer. Čak samo malo da ispravim ruku, a dobro, ne vas. Evo ovako. Onda malo smanjim ruku, pa onda ovako i još malo ga približim. Ako pa onda uzmem frame, pa onda napravim ovako ga udario, onda mu se ovako glava savije, pa onda mu se vrati, spusti ruku, tako nešto može, bit će super. Onda tu dođe, spusti ruku, digne malo pukne ga u glavu isto ovako. Onda njemu padne ovako, pa sam sebi vrati. Pa se malo uhvati za zub, valjda, zašto mu izbio. Tako, pa se vrati ruka. I onda uzmem ovako, pa ga šutne u jaja. Tuf. Uglavnom, evo ovako, šutne u jaja, pa vrati nogu. Onda ovom se krene da spušta jednu nogu, onda krene da spušta drugu, onda kreće da spušta ruke, onda kreće da spušta drugu ruku i onda kreće ovako da se malo savije i onda će da se pomeri. Tako. Onda šta još? Možemo. Da, malo da ga popravim. Što je ispao kriv. Skrivio mi se. Bljak. Onda ako dođe ovako, digne jednu ruku, pa vrati ovu. I onda uzmemo ovako, stisnemo, pa onda digne ovu ruku. I onda dođe lik ovako. Yeah. Bitches. Yeah. Bitches. Da, to je kraj. Ajde da vidimo. Play. Tu. Yeah, bitches. Yeah, bitches. I to je to za ovaj klip. Molim vas da lajkujete ovaj klip ako hoćete još nekih animacija, da subscribe-ujete i molim vas da lajkujte video ako želite još. Pretplatite se na moj kanal jer bi mi jako to pomoglo. I to je to. Pozdrav!